Šabac je na obali Save podignut u 15. veku od strane Mehmeda Osvajača, čoveka impozantne ratne karijere, čiji je najveći uspeh u osvajanju Konstantina polja. Na obali Save podignuto je malo četvoruglavno utvrđenje, čije ime je bilo Bigir Kelan, udarač boka. Ova tvrđava za Osmanlije služila je kao oslonac za upade u južne delove Ugarske. Iz tog razloga Matija Hunjadi, poznati kao Matija Korvin ili Matija Gavran, sin Janjoša Hunjadija, rešio da izvrši napad na šabačku tvrđavu. Januara 1476. godine Matija Korvin šalje 3 legije sa gotovo 15.000 ljudi iz Budima, koji su se kopnom i brodovima prvo spustile do Beograda, a potom uzvodno do Šapca. Do Šapca su trupe mađarskog kralja stigle 12. januara 1476. godine. Vojska je otpočela sa opsadom grada, a šabačku tvrđavu je tada od Mađara branio Ali Beg Mihajlov. On je pre decembra 1457. godine poslao u Šabac brojnu vojsku. Gradska posada je bila opremljena topovima, spremna za zimske uslove ratovanja, a ljudi i stvari su bili u podrumima unutrašnjeg grada. Sa mađarske strane bili su vojni zapovednici Vuk Grgurević, Zmaj Ognjeni Vuk, Pavle Knjaži i Vlad Grah. Na spoljnim obalama šabačke tvrđave i opkopa Matija Korvin je podigao logor za kopnenu vojsku, da bi sprečio kontakt posade sa spoljnim svetom. Na licu mesta građeni su balisti i katapulti. Također su pravljeni i pokretni zakloni koji su lancima pomerani kada gradskim zidima. Uporno bombardujući grad, kralj je naterao posadu da se povuče iz spoljašnjeg ka unutrašnjem gradu. Borbe iz neposredne blizine i bombardovanje nastavili su se naredna 22 dana. 2. februara stigla je u neposrednu bližinu vojska, ali je kralj sa svojom vojskom krenuo Turcima u susret. Mađari su tada ispalili par hitaca iz topova na Turki svih rastava. Matija Korvin se poslužio po tom lukavstvu. Prvo je forsirao frontalni napad, potom je povukao vojsku dublje u pozadinu kako bi izmorena posada grada odahnula, a onda je pod okriljem noći napao tvrđavu preko brodova prislonjenih uz zidine s bokova. Izmorena posada više nije mogla pružiti otpor. Posle nekoliko nedelja Matija Korvin je napokon 15. februara osvojio tvrđavu na obali Save.